Obzirom da sam u svojoj karijeri radio sve tekstove Nedžada Ibrišimovića kad je u pitanju drama. Ono sve što je on napisao. Počevši od Ugursuza, završno sa Volandom u Sarajevu. Onda sam, kad me je pozvao BKC da radim u povodu jubileja 10 godina od smrti akademika Ibrišimovića, odlučio da napravim vlastitu montažu proza Nedžada Ibrišimovića, jer smatram da je dramatska snaga kontaminirana u tim prozama iznimna, a da sve ukupno ima bajkoviti i poetski odsjaj. Posebno sam oduševljen da radim sa jednom mladom ekipom u kojoj se nalaze i profesori akademije, ali i njihovi studenti. Što oni koji još studiraju, što oni koji su diplomirani. Ja sam, radeći posljednji projekat u Tuzli, dakle Krležu, Pijanu noć 1918. upoznao takve potencijalne mlade glumce da sam tim iskustvom pobuđen, uvjeren da će ova predstava imati itekakav odjek.